Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip Allah, ayap mana kebugan tanu sa bendingan sa gyang kaya di tanu di pamang baalan na makapata bidyu na gyang kutua mi pantag sa gyang kutua zakatul fitr. Ang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أتينا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Ayamanan yan na ini paturay, ini paliugat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa zakatul fitr. Maana aso kabagay sa zakatul fitr. Sa isa kagantang a kurma o di na isa kagantang a sha'ir. Kinguta sha'ir na gito na paduto ko mga panganangkan o mga tausi ko masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andan yan ini paturay, ini paliugat. Ini palugat yan si ko puripan. Udi na Bisaya, anta ka kana babisaya. Mama, agu bubay. Malagi do mama, anta ka bubay. Wata, anta ka malataw. Apa di ko mga Muslim, maurip Allah. Ayamana, na ini paturayag yung uta zakatul fitr si ko kadindan o mga Muslim, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sebut sa gyang ka na hadith, pianutul, o Abdullah bin Umar na paganerong nagyang kuto kababaloy o kabagay sa zakatul fitr paliugat maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kuto kini paturay nun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayamanan yan na upa makasumanusya na din yan natunggal ka maurip Allah na kedusas kanyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kedusas kanyan maurip Allah. Sagyang kuto adin yan kambagay sa zakatul fitr o pamakadin yan galibuka maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayah hikmaun o agama Islam sagyang kuto kabagay sa zakatul fitr nagyang kuto man na hadith miya panutul o Ibn Abbas maana sa Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu pitero yan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. Ayamanan yan na ini paturay kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa zakatul fitr sa may sabab sa kapsutiya o bara puasa ko puasan yan ipuon sa gyang kuto galbeg di mapia nagu kateru di mapia miyang galubagyan si ikuras adinian di kapamuasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu may sabab pan sa diyan ko to kapuparakana sa diyan ko to mga miskin maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginanimiyaloy sa hadith hikma o agama Islam ko kinipaturay niyan sa diyan ko to zakatul fitr. Ipugumanon o mga padamang ulema maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa hikmah kinipaturay ko to zakatul fitr na takmilatan li sawmil abd maana ipkumplito to o puasa o orip no Allah ta'ala o kaya pamuasan yan dan yan makomplito agyan ko to adab o kapamuasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Panuman diran di matero hikmah sagyang ko to kabagay sa zakatul fitr o di na kinipaliwat ng agama Islam nagyang ko to kapagpakaraga o kapanalamat si Allah subhanahu wa ta'ala sagyang ko to kaya kompleto at ano ko kapamuasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan maurip Allah imiyang aloya hikma nipantag sagyang kutua kini paturain o agama Islam sagyang kutua kabagay sa zakatul fitr maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman maurip Allah asibun sagyang kutua muna hadith abiyatiyatan wa hadithu Abdullah bin Umar
ini paturay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa zakatul fitr sa isa ka gantang kurma o di na isa ka gantang syair na giyang ko tuwa kababaloy niya na limitado agiyang ko tuwa kabagay sa zakatul fitr maana-ana babaloy niya na tax isa ka gantang si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam giyang ko tuwa sa' an-nabawi mahorip Allah subhanahu wa ta'ala giyang ka na sa' na pitakdir o mga ulama mahorip Allah subhanahu wa ta'ala agiyang ko tuwa kalayan mahorip Allah na tigiran lagi do Abdul Aziz bin Baz rahimahullah na gito kon isa ka sa na upama katimbang ako kakilo mahorip Allah na talo ka kilo marani ko talo ka kilo mahorip Allah subhanahu wa ta'ala may tubo adan yan katlo ka kilo Sukman so Muhammad as-Salih al-Uthaymin na pitakdir yan nagyan ko tuwa isa ka sa na tigian 2 ka kilo agu 200 ka gram mahorip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mahorip Allah saya taralbi yan ko tuwa kakuatan sa yan ko tuwa kabubalin yan kukuma ika 3 ka kilo kukuma 3 ka kilo mahorip Allah subhanahu wa ta'ala nandun nagyan ko tuwa 3 ka kilo mahorip Allah subhanahu wa ta'ala na paganero na gito kangulalan niya sa kurma uli nagyan ko tuwa syair Imana ng mga ulama, mga Allah subhanahu wa ta'ala, hagyang ko tuwa kiyalo yan, hagyang ko tuwa korma. O di, na syair, ako sa mga padanan, mga Allah subhanahu wa ta'ala, na sikon kuwa, siko panganangkan o mga tao. Ibarato, si Ektano siya sa Pilipinas, na ay panganangkan tanong, pagkintano, sa uman gawin na sumargas, mga Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay bagay tanong ko na zakatul fitr, na giyang ko tuwa margas, mga Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ang magitan ng zakatul fitr na aya kalaian mahorip Allah na kukuma 3 ka kilo margas mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang mga padamang ulama mahorip Allah apit takdiri ang pipi agyan ko tayo isa ka sa na aya kay takdiran yan nun na 2 ka kilo agu 400 ka gram mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakap teruatan rupan sa siip kuwa, si kupangananggan o mga tao, mahorip Allah, nagyang kutuwa zakatul fitr, nagyang kutuwa hadith o Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, apiteru yan, kunna nukhriju zakatul fitr fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-fitr sa'an min ta'am. Buwanya tigyan na ipumbagayami agyang kutuwa zakatul fitr si iku masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku gawi Eidul Fitr sa isa ka sa isa ka gantang si iku panganangkan. Mapitero Abu Sa'id na wakana ta'amuna na aya panganangkan nami sa agyang kutuwa masa na asyair syair tigyan waz zabib wal aqat wat tamr dito ko ni panganangkan pag ano nagyang kutuwa syair waz zabib wal aqat awgyang kutuwa kurma mahorip Allah subhanahu wa ta'ala yang kutuwa kateron Abu Sa'id al-Khudri sa'am min ta'am isa kagantang si ko panganangkan na si mahorip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa zakatul fitr na si ko panganangkan o mga tao mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kaitirwatan ron apa makasirtan siya sa Pilipinas na ay magitan wa zakatul fitr na margas mahorip Allah kag yung giti mabubaloy panganangkan tano mahorip Allah subhanahu wa ta'ala.